با خاطر عملی ساختن هدف‌های سالهای رشد صنعت در تاجیکستان از امکانات موجوده مقصدناک استفاده کرده می شود. فعال کردن کارگاه و کارخانه‌های از کار مانده، به کار انداختن اقتدارهای نوی صنعتی از جمله تدبیر اندیشی‌های مقامات صلاحیت‌دار در این زمینه است. در پی همین اقدامات در دهه نوبهار دهات توگرک ناحیه واسه کارخانه استحصال خشت پخته به فعالیت شروع کرد. کارخانه مذکور در دایره بنیادکاری‌ها با استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده همه روزه تا 120,000 دانه خشت استحصال می‌نماید. این خشت خلو گرم است، نو از تنور برآورده شده است. در کارخانه استحصال خشت دهه نوبهاری جماعت دهات توگرک استحصال کرده شده است. خشت پخته این محصولاتی برای ساختمانی بنا و دیگر انشاءات‌ها مهم استحصال آن در این کارخانه به طور خاصه به راه مانده شده با کارکرد در یک چند سطح تیار کرده می شود. اشیاء خام این محصولات گلی طبیعی از تپه کشانده شده و انگشت و آب است. عملیات‌های استحصالی محصولات از همین جا از یک دستگاه به دستگاه دیگر گذشته هر یک دستگاه کاری معینی را اجرا می‌نماید. گل توسط ترانسپورتور از یک جانب از دیگر طرف با همین اصول انگشتی میده کرده شده در حرکت بوده. اینجا هر دو آمیخته گردیده آب آنها را با هم می‌شورد. این کارها توسط تکنیک اجرا کرده می‌شوند. کارگران ساکنان محلی هستند. اداره دستگاه‌ها را همینجا با گرفتن تجربه استحصالی آموزشی از خود نمودند. زیاده از 40 نفر کار میکنند. مقصد 4500 معاش میگیرند در یک ماه. در یک ساعت زیاده از 21,000 استحصال میشود در یک ساعت. توسط ترانسپورتورها اشیاء خام از یک سیخ به سیخ دیگر انتقال می‌گردد. انا اینجا آن را با آب گرم مرتبه دیگر شوریده سپس به سیخ قالب‌ریزی روان می‌نمایند. در این سیخ از گل شکل قالب خشت بریده شده با همین ترتیب با چنین واسطه با 5000 دانه خشت خام آن را جانب پیچ تفسان روان می‌سازند. خشت با گل و انگشت آمیخته پیش از پختن انا همین گونه شکل دارد. در منطقه کلاب با چنین اصول تیار کردن خشت نوگانی است میگویند کارگران. این محصولات خیلی فرقیتش خیلی چیه. مقصد در روز زوادهای دیگر و همش دستی هستند. مقصد خیلی چی میکنن این یک دست است. مثلا همش تکنولوژی میکنه. فقط بار کردن کمی محصولات با دست است دیگه همش مقصد تکنولوژی میکنه. در کارخانه استفاده برای قوای برق سرفکارانه برای مانده شده است. پیچ‌ها باشند توسط انگشت گرم کرده می‌شوند. قوای برق برای نگاه داشتن فعالیت منتظم محرک‌ها در سیخ‌ها استفاده کرده می‌شوند و خلاص. کارخانه نوبنیاد باشد هم برای دسترس نمودن محصولات آن علاقه فرمایشگران در نوبت هستند. در این گوشه محصولات تیار برای انتقال جمع آورده شده است. اینجا محصولات تیار را دستی بار میکنند. یگانه مهنت دستی همین است. با کشانیدن این محصولات تیار جای آن خالی نمیماند. آن را محصولات دیگر تیز عوض مینماید. همین طرح طبق نقشه معین فعالیت استحصالی کارخانه در حرکت می باشد. کارخانه مذکور در دایره کارهای بنیادکاری بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسه بنیاد گردیده است. گزارش خوجه نظریف خدای نظر ظهورف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. شرایط مساعد تحصیل برای جوانان در مؤسسه‌های عالی تعلیمی مملکت مخصوصاً در دانشگاه و دانشکده‌های سمت آماده‌سازی کارمندان ساحه طب به پیشرفت ساحه تندرستی جمهوری تکان جدی بخشید. ضمناً واردات تعداد زیادی دستگاه و تجهیزات معاصر ساحوی از دستاوردهای دیگر این بخش حیاتاً مهم در کشور ما دانسته می‌شود. شرح خبرنگاران ما راجع به همین موضوع منظورتان می‌گردد. توجه کنید. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نهادی مسئول در حفظ سلامتی اهالی کشور دانسته می شود. وابسته به این کارمندان این ساحه پیوسته کوشش می کنند که با جاری نمودن راه و اصولهای نوی تشخیص و طبابت خدمت رسانی خوشصفت را به بیماران پیشنهاد نمایند. راست نمودن ستون مهره کج شده یکی از عملیات مرکب می باشد که امسال اولین مرتبه در جمهوری از جانب پیروان سنا گذرانیده شد. طبیبان کارخانه واحد دولتی بیماری‌های ستون مهره با استفاده از دستگاه نوی سیدوگا که حکومت جمهوری تاجیکستان دسترس آنها نموده است توانستند بعد عملیات جراحی 8 ساعته ستون مهره کج دخترک 17 ساله را راست نمایند.
солҳои пеш чунин ҷарроҳӣ бо намуди харинтон мегуфтанд ба бадани як тарафи муҳра як тири оҳанин мегузоштанд ва ба воситаи сим манамин аз изофаҳои найзашакл ба танаи ҳамин тири оҳанин пайваст карда мешуд барои зиёдтар нашудани качави сутунмӯҳра. локин ин муҳраро ба ростӣ ё ки кам кардани качавӣ оварда намерасонд. ҳоло бошад ба воситаи манамин усули транспедикулярӣ ба воситаи шурубҳо мустаҳкам кардани сутунмӯҳра дар марказ ба роҳ монда шуд. Мана 24 градус качавӣ ва ба чашмам аён аст ки чӣ қадар качавии сутунмӯҳра дида мешавад ва ин ҳолат бошад баъди ҷарроҳӣ ки манамин 8 маротиба качавии сутунмӯҳра 8 градус качавии сутунмӯҳра рост карда шуд. дастоварди дигаре ки табибони тоҷик дар аввали ин сол ба даст оварданд мансуб ба табибони муассисаи давлатии маркази клиникии бемориҳои чашм мебошад. ба иттилои масъулин бо ворид шудани беҳтарин таҷҳизоти муосири тиббӣ кормандони ин зерсохтори вазорати тандурустӣ амалиёти наверо дар самти ҷарроҳӣ дар чашм амалӣ карданд. пешвақт мо ба тарзи буриш ҳолати буриш қадимо лезво қати мебуридем махсус лезво ҳастанд чашма мекушодем мо дар ҳолат қайчиҳои нозук ҷо карда он хуншорӣ ё ки маҳаллое ки пайдо шуда ё ки оби шишамонанд пайдо шудагӣ дар дохили ҳавзаки пеш муоина тоза карда бурида ба тарзи буриш мегирифтем. имрӯз чӣ хеле ки ман гап задам мо аллакай ба тарзи пӯшида ва тарзи сурох кардан тоза карда мегирем. имрӯз ки ҷарроҳӣ кардем фардош баъди дидан метавонем ки ҷовшонтем раванд. бояд гуфт ки дар баробари ворид кардани амалиётҳои нави ҷарроҳӣ табибони кишвар дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ дар самти ташхис ба як қатор дастовардҳо ноил гардиданд. аз ҷумла табибони муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ дар ҷодаи муайян намудани саратони хун саратони ғадудҳо устухонҳо ба дастоварди нав ноил шуданд. хушбахтона ин намуди ташхисӣ ки имногистакимия мо ба роҳ мондем ба мо имконият медиҳад ки ба беморони ғадудҳое ки калон шудаанд гирёҳҳои лимфакӣ мо мегӯем дар муайян карда метавонем ки ин намуд бемории саратони бадсифат аст ё он ки хушсифат аст. имногистахимия бартарафии он дар ҳамин аст. мо метавонем ки омосҳое ки дар бофтаҳои мулоим дар мушак дар устағон дар бофтаҳои чарбии зери пӯст пайдо шудааст муайян кунем ки омоси бадсифат аст ё хушсифат аст ва кадом намуди табобатро ки ба ин беморон фоиданок аст мо муайян мекунем. ба забони илмӣ ин таргетни терапия мегӯянд. соли 2023 ба хориҷи кишвар ба федератсияи русия рафта касбомӯзӣ гузарондем барои муайян кардани дигар намудҳои омосҳоя муайян кардан. гуфтан лозим аст ки аз соли 2008 саратони ғадуди шивиро танҳо дар як узв мо метавонистем гузаронда. хушбахтона имсол мо метавонем ки ҳамаи намуди омосҳоя ташхиси иммуногистохимиявӣ дар ҷумҳурии худамон берун набаромада мо гузаронем ҳамин намуд ташхис. воқеан соҳаи тандурустӣ дар низоми давлатдории навини кишвар ҳамчун самти афзалиятнок қарор дошта барои рушди ҳамаҷонибаи он беш аз 30 сол мешавад ки тадбирҷӯӣ карда мешавад. дар заминаи ҳамин гуна тадбирҷӯиҳо ва имкониятҳои мавҷуда соли 2024 пайравони синод тавонистанд ки усулҳои нави ташхис ва табобат ки қаблан шаҳрвандони кишвар барои анҷом додани он ба кишварҳои хориҷ сафар менамуданд ҷорӣ намоянд ки ин аз дастовардҳои назараси соҳаи тандурустии кишвар ба шумор меравад. тоҷикистон давлати иҷтимоист, яъне бо назардошти ин принсипи давлатдорӣ рушди муҳимтарин бахшҳои иқтисоди миллии кишвар таҳти таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии сиёсии мамлакат қарор дорад. дар ин миён пешрафти соҳаи тандурустӣ муҳиму афзалиятнок дониста мешавад. бунёд, навсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии муассисаҳои тандурустӣ дар саросари ҷумҳурӣ боиси беҳтар гардидани хизматрасонӣ бо сифати тиббӣ ба аҳолӣ гардидааст. гузориш аз ноҳияи Сангвор. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар соҳаи тандурустӣ рушд ёфта, ҳамасола ҳукумати ҷумҳурӣ маблағгузорӣ ба ин соҳа зиёд менамояд. муассисаҳои тандурустии ноҳияи Сангвор дар ҳифзу нигаҳдошти тандурустии аҳолӣ саҳми муносиб дошта, дар онҳо барои муолиҷаву муоинаи беморон шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. хатмкунандаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон
به عنوان جراح از سال 2016 اینجانب در ناحیه خود و مردم خود خدمت رساندستم. پیش از همه مینتارکی خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که ما دختران کوهستان را دستگیری نموده طبق قوت ما دانشگاه را ختم میکنیم و بر خلق ملت خود خدمت میرسانیم. من سال 2016 طبق قوت پرزیدنتی داخل شده در دانشگاه طبی دولتی به نام اموالی ابن سینا. آن را 2021 ختم کرده. بعد از آن سال 2022 اینترناتورا داخل شدم که به حیث به وظیفه اکشور گینکولوگ طولی 1 سال در آنجا کار و فعالیت نمودم. پس اون سال 2023 این جانب در ناحیه خودعملی یعنی ناحیه سنگوار کار و فعالیت کرده ایستادم. بنیاد انشاءات طبی و تامینات مؤثر با تجهیزات‌های معاصر تشخیصی و طبابتی از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تدبیرهای مشخص اندیشیده می‌شود. امروز با دستگیری‌های به واسطه محترم جناب عالی طبق قوت پرزیدنتی از ناحیه دختران با دانشکده‌های دولتی داخل شده دانشگاه را ختم کرده برگشته به ناحیه خدمت میکنند. اینچنین بنده نیز طبق قوت پرزیدنتی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان را سال 2012 با اختصاص طبیب بیماری‌های چشم ختم نموده و برگشته به ناحیه آمده. از سال 2012 این جانب در مرکز سلامتی ناحیه به حیث طبیب بیماری‌های چشم کار و فعالیت کرده است. در مؤسسات طبی ناحیه سنگوار خدمت رسانی به اهالی در سطح ضروری به راه مانده شده است. کارمندان بیمارخانه مرکزی ناحیه با نظرداشت آنکه تامین سلامتی اهل جامعه اساس رشد و پیشروی دیار است، بهر بلند برداشتن خدمت رسانی طبی به اهالی پیوسته زحمت میکشند. در شهر دوشنبه نمایندگی شبکه مشهور بین المللی کلینیک‌های عجیب‌دم گشوده شد. این شبکه کلینیک‌ها در بسیاری از کشورهای ترکیه، نیدرلندیا، مکدونیا، بلغارستان و سربیا فعالیت می‌کنند. گزارش همکارانمان در این خصوص. خدمترسانی شبکه بین المللی بیمارخانه‌های عجیب‌دم در تاجیکستان نیز دسترسی نیازمندان گردید. نمایندگی‌های شبکه کلینیکی مذکور در 50 کشور جهان فعالیت می‌کند و خوشبختانه تاجیکستان نیز شامل این رویخط گردید. بخش کلینیکی مذکور در دوشنبه کوچه صدرالدین عینی 46 کسر 2 فعالیت کاریش را راه‌اندازی نمود و بیماران در این سوراخ می‌توانند که اصول طبابت درست و سودآور را دریافت سازند. زیرا برای نفران نیازمند متخصصان بهترین از ترکیه مشورت داده و برای دریافت راه درست شفایابی به آنها خلاصه دومی طبی دهند. پیش از همه پیشکش نمودن طبی اعلی بهترین طب در جمهوری تاجیکستان و بیرون از کشور. نمایندگی ما خیلی کاری بیمار رو آسان‌تر میکند. کنسولتاسی رایگان هر یک شهروند تاجیکستان میتواند رایگان آمده در اینجا با راپورت‌های کسال‌های خودش اپیکریس‌های خودش با ما پیشنهاد کند. ما به ترکیه روان میکنیم و از ترکیه جوابش که آمد با بیمار گپ میزنیم. این زمان شبکه بین المللی کلینیک‌های عجیب‌دم تشخیص و طبابت را طبق استانداردهای طبی درجه A تامین می‌نماید. صفت بلند کاری کلینیک‌ها با علامت طلایی جوینت کمیشن اینترنشنال یعنی اینستیتوت صفت در ساحه تندرستی تصدیق کرده شده است. در مانگوهای عجیب‌دم در همه سمت‌های طبی با استفاده از تکنولوژی‌های اینوواسیونی طبی از جمله تشخیص و طبابت بلند کسبی در ساحه انکولوژی، ترانسپلانتاسیای عضوها، استتیکا، نیروخیروژی، ارتوپدیا، کاردیولوژی، گینکولوژی، طب ورزشی و غیره پیشنهاد می‌کند. برتری نمایندگی‌های شبکه کلینیکی در آن است که بیماران می‌توانند بدون ترک دوشنبه کردن به نمایندگی عجیب‌دم مراجعت و از بهترین طبیبان کلینیک مشورت رایگان گیرند. پس از رضایت بیمار می‌تواند به استانبول پرواز کند و در آنجا کورس طبابت را گذارد. غیر از این نمایندگان اداره‌ها تمام مسائل تشکیلی را به عهده می‌گیرند. عجیب‌دم شیوه نوی خدمترسانی طبی میباشد و گرفتن خلاصه آلترناتیوی از بهترین طبیبان ترکیه امکانات خوب است برای قبول قرار دقیق و درست درباره اصول و جای طبابت. در پیروی به عملهای سازنده و بنیادکارانه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر کولاب راههای داخلی دهه گلباغ جماعت دهات زیرکی سنگ فرش کرده شد. طبق اطلاع همکاران ما این کار با سهمگذاری عائله آدینایف ها که ساکنان همین جماعت می باشند انجام داده شد.
طی سالهای اخیر وسعت بخشیدن با در نظر داشت سرعت انکشافیابی اینفراساختار دهات، اعلان گردیدن سالهای رشد دهات و هنرهای مردمی به تدریج مشاهده گردیده در این سمت ساکنان و صاحبکاران و اشخاص علاهیده جهت جانبداری از این هدف کارهای سازنده و عبرتبخشی را انجام داده ایستادند و لنگاری راههای داخل دهه گلباغ جماعت دهات زیرکی که مشکلات روایی ساکنان و حرکت همگونه نقلیات را در پی داشت، این نوبت با تشبث سازنده و پیروی به عملهای بنیادی سرور دولت محترم امام علی رحمان اویلای اودینایفا قسمت زیادی راههای محله گلباغ جماعت مذکور را سنگفرش نموده در مرحله اول مشکلات موجوده این مسیر را تا اندازه برطرف ساختنی‌اند. طور ساکنان ابراز داشتند انجام این عمل نیک و خیرخواهانه را مژده نیک پذیرفته سرمنشأ این آبادکاری ها را با دستور و سپارش های سرور دولت نسبت داده اظهار سپاسمندی می‌نمایند. تشبث این جانب را اعضایان حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر کلاب وکیل مردمی از این حزب انتخاب شده ستاره رستمزاده در یکجایگی ساکنان وطن دوست دیار دستگیری کرده دوامی 2 روز بیش از 2 کیلومتر راه را سنگفرش نموده امکانیت مساعد رو را برای ساکنان مهیا ساختند. مورد ذکر است که این اقدام در برابر حل کمبود موجوده زمینه خوب است و بهداشت روزگار ساکنان و تشکل بخش سیاحی در محل که من بعد نیز به نقشه گرفته شده است. هدف‌های عالی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان این تامین زندگی با سعادت به حساب می رود که در حاشیه دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت جهت استقبال جشن‌های تاریخی دولتداریمان کارهای نهایت زیادی سازندگی و بنیادکاری به سامان داده میشوند و من بعد نیز چنین اقدام‌های سازنده از جانب این وکیل زن حزبی و همزمان دیگر وکیلان مردمی روی دست گرفته می شود که این هم باشد تنها به خاطر بهبود بخشیدن زندگی مردم و آباد و زیبا و سرسبز و خرم گرداندن تاجیکستان وطن محبوب ما به حساب می رود. تخت و هموارنمایی تمام کوچه های دهات گلباغ جماعت دهات زیرکی و زینت دادن دیوارهای همه روستا چراغان نمایی آنها اقدام است که صاحبکار محلی اویلای اودینایفا و وکیل مردمی از حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در همدستی ساکنان محل آینده نزدیک به نقشه گرفتند. هدف اساسی این اویلا سهمگذاری در آبادی یک گوشه دیار بوده تشکل دهات و استقبال سزاوار 35مین سالگرد استقلالیت دولتی می باشد. باید گفت که چنین اقدامات خیرخواهانه از جانب این اویلا در عرفه عید و جشن‌های ملی و دولتی پیوسته راه اندازی شده. به این وسیله در عملی‌گردانی سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سهمگذاری کردنی‌اند. جهت پیشگیری جنایتکاری، بلند برداشتن معرفت حقوقی قشرهای گوناگون جامعه، برطرف نمودن ظهورات خلل‌دار کننده ترتیب آرامی و ثبات کامل سیاسی، همزمان پیشگیری گرایش نورسان و جوانان بر رویه‌های نامطلوب تروریستی و اکستریمیستی در شهر اصفهان، راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و کارمندان حفظ حقوق با فعالان جامعه واخوری دایر نمودند. همکاران ما از رفت برگزاری این ملاقات گزارش می‌دهند. دانستن قاعده قانون‌ها و رعایت آنها برای هر یک شهروند ضرور است. بنابراین ترغیب و تشویق قانون‌ها هم به حکم عنعنه درآمده. در این کاری پرمسئولیت برابر دیگر مقامات حفظ حقوق مسئول است. مقامات میلیسیا در تحکیم ترتیبات و انتظام و پاسداشتن حقوق و آزادی شهروندان سهمی نظارت دارد. برابر این کارمندان این نهاد زود بین اعضای جامعه‌های مهنتی و اهل زحمت خواجگی و کارخانه‌ها رفته درباره قانون و قاعده‌ها و رعایت آن از طرف شهروندان ابراز نظر می‌کنند و همین گونه نشست‌های مفید و خاطرمان در اصفهان برگزار گردید. در آنها سردار شعبه کارهای داخلی رقم 1 شهر اصفهان پالکوونیک میلیسیا نبیجان ایسوزاده یکجای با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر اصفهان عید سال 2024 سال معرفت حقوق اعلان شدن در موضوع رعایت نشاندادهای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، تنظیم جشن و مراسم‌ها، پیشگیری شامل شوی جوانان به گروه‌های افراط‌گرایی و تعلیمات غیر رسمی دینی، جلب جوان پسران به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، بلند برداشتن معرفت حقوق شهروندان، طرز درست استفاده تلفن موبیلی، آداب معاشرت برآمد نموده قید کردند که برای پیشگیری نمودن پهن‌شوی پرستش فرهنگ بیگانه و خرافات تدبیرهای مشخص و مؤثر اندیشیدن ضرور است.
таъкид шуд ки қонунҳои мазкур ба манфиати аҳли ҷомеа равона карда шудааст ва агар ҳар як падару модар дар асоси он амал намояд дар тарбияи фарзандон ҳисси ифтихори миллияшон баланду ватандӯст ва созандаи ояндаи неки ватан саҳми муносиб хоҳанд гузошт. аҳли ҷомеа хуб медонанд ки айни замон гурӯҳҳои ифротии вайронкор бо воситаи интернет наврасону ҷавононро бо роҳи нодуруст даъват мекунанд. мақсади онҳо ғаразнок буда нооромию нотинҷӣ эҷод кардан мехоҳанд. бинобар ин аз падару модарон хоҳишмандем ки барои пешгирии шомилшавии фарзандон ба ҳар гуна гурӯҳҳои ифротӣ ва ғайриқонунии назоратро аз болои хонишу тартибу интизоми фарзанди худ пурзор намоянд. он гоҳ наврасону ҷавонон ба халқу ватан софдилона хизмат расонида орзуҳои худ ва орзуҳои падару модаронро ҷомаи амал пӯшонида метавонанд. طبق نقشه چورابینی شعبه معارف ناحیه دنغره در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 چورابینی نمونوی آمادگی به حالتهای فوق‌العاده دایر شد. در این همایش آموزشی سروران مؤسسه ها، آموزگاران فن دفاع حربی همه مؤسسه های تعلیمی ناحیه اشتراک کردند. گزارش همکارمان صلاح‌الدین نعمتов در این خصوص. бо мақсади омӯзиши дараҷаи омодагии хонандагони муассисаҳои таълимӣ марбут ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ тибқи нақшачорабинии шӯъбаи маорифи ноҳияи данғара дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 ноҳия чорабинии намунавии омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода доир карда шуд ки дар он сарварони муассисаҳо омӯзгорони фанни дифои ҳарбии ҳамаи муассисаҳои таълимии ноҳия иштирок доштанд. масъулин мақсад аз гузарондани чорабинии омодагии мазкурро ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ ва техногенӣ аз ҷумла заминларзаро шарҳ дода омодагии ҳайати педагогӣ ва хонандагон инчунин барои дуруст амал намудан ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода ва таъмини бехатарӣ дар вақти гузарондани машқи ғайринақшавии имрӯза таъкид намуданд. сипас омӯзгорону хонандагон амалиёти омодабошии худро ҳангоми сар задани ҳодисаи заминларза нишон доданд. бо садо додани бонги хатар гурӯҳи нерӯҳои ғайриҳарбии муассиса барои иҷро намудани корҳои наҷотдиҳӣ сафарбар карда шуда хонандагонро ба ҷои бехавф кӯчониданд. нерӯҳои ғайриҳарбии муассиса алоқа, иктишоф, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, гурӯҳи наҷотдиҳӣ, оташнишонӣ ва ёрии тиббӣ аз ҳисоби хонандагон амалиёти мудофиавиро муташаккилона иҷро намуда аз худ маҳорати баланд нишон доданд. мақсади асосии чорабинӣ аз он иборат аст ки пешгирӣ кардани ҳолатҳои фавқулода. мо омӯзгорон ҳамеша дар дарсҳо бо хонандагон фаҳмондадиҳо пешгирӣ намудани ҳолатҳои фавқулодаро меомӯзонем. кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар тамоми муассисаҳои таълимии ноҳия дар ҳудуди ноҳия ҳамин корҳоро ба анҷом расонем ки то ин ки хонандагон аз ан ҳамин гуна ҳодисаҳои фавқулода бархурдор бошанд ва донанд ки дар ан ҳамин ҳолатҳо чӣ кора бояд анҷом диҳанд. баъди иҷрои амалиёт ҳайати комиссия дар назди майдони баргузории чорабинӣ ба гурӯҳҳои ғайриҳарбии муассиса баҳои қаноатбахш доданд. зимни натиҷагирӣ аз рафти машқи имрӯза ба иштирокчиёни фаъол сипосномаи шӯъбаи маорифи ноҳияи данғара тақдим карда шуд. салоҳиддин неъматов, маҳмудҷони зиёиддин барои барномаи иттилоотии навид аз ноҳияи данғара. баланд бардоштани сатҳи забондонии наврасону ҷавонон хусусан омӯзиши забонҳои русӣ англисӣ ки василаи асосии муоширати байни миллатҳо дар аксари кишварҳои тараққикардаи ҷаҳон унвон мешавад ҳамеша аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид мегардад. бо ҳамин мақсад дар муассисаҳои таълимии то мактаби шаҳри бохтар омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар сатҳи хуб ба роҳ монда шудааст. дар ин муассисаҳо барои аз худ кардани забонҳои хориҷӣ ба кӯдакон шароити муносиб фароҳам آورده شده است. همکارانمون از روند درس‌های آموزشی در مؤسسه‌های تا مکتب شهری باختر گزارش می‌دهند. Сегодня с вами будет занятие математика. Мы сегодня с вами будем учиться считать от 1 до 10 и вспомним с вами фигуры. дар муассисаҳои таълимии то мактабии шаҳри бохтар омӯзиши забонҳои хориҷӣ алалхусус русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуда омӯзгорон дар рӯзҳои муайяншуда мавзӯъ ва машғулиятҳои дарсиро бо забонҳои мазкур мегузаронанд. зеро донистани забонҳои хориҷӣ роҳи ин насли наврасро дар оянда барои расидан ба комёбӣ ва муваффақиятҳо кушода месозад. пешравӣ ва зуд тағйирёбии давлатҳои абарқудрат ин моро водор месозад ки омӯхтани забонҳои русӣ ва англисиро аз зинаи томактабӣ оғоз намоем. айни замон
муассисаҳои томактабии шаҳри Бухтар пурра бо омӯзгорони забонҳои русӣ ва англисӣ таъмин буда ба кӯдакон аз рӯи барнома, аз рӯи аёниятҳо ва инчунин китобчаҳои луғате ки аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас гардидааст, омӯзгорони мо аз рӯи он ба кӯдакон, яъне ба омӯхтани забонҳои русӣ ва англисӣ, яъне дарс омӯзонида истодаанд. муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 12 шаҳри Бохтар аз соли 2018 инҷониб ба фаъолият оғоз намуда имрӯзҳо беш аз 150 кӯдакро ба таълиму тарбия фаро гирифтааст. Ба иттилои масъулин ҳамасола барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ бо таъмини мутахассисони соҳа шароит фароҳам оварда мешавад, то ки кӯдакон дар зинаи аввали таҳсилот аз омӯхтани чанд забони хориҷӣ баҳраманд бошанд. Омӯзгорони муассиса дар баробари омӯзиши машғулиятҳои назариявию амалӣ ҳамчунин бо кӯдакон дар муошират шуда тарзи дурусти талаффузи калимаю ибораҳои забонҳои хориҷиро ҳарчи зудтару беҳтар меомӯзонанд. дар муассисаи мо омӯзиш бо ду забон, бо забони англисӣ ва русӣ мебошад. дар ин баробар забони давлатӣ ҳам бароҳ монда шудааст. завқи кӯдакон зиёд мебошад. мутахассисони хуб дорем, машғулият мегузаранд, ҳамарӯза суҳбат мекунанд. аллакай кӯдакон метавонанд бо ду забон озодона сухан ронанд, бо забони англисӣ ва бо забони русӣ. дар ин баробар боз бо забони давлатӣ ҳам дар чорабиниҳо, дар машғулиятҳо шеър мехонанд, чистони ҳикояҳо мехонанд, муошират мекунанд. У меня проходят занятия по математике, по развитию речи, по обучению грамоте, по рисованию, по лепке. Музыкальная иной раз идет, физкультурную дети умеют, у меня занимаются. Эстафетой мы часто используем, эстафеты между собой. Детки наши соревнуются. Желательно стараюсь, чтобы мои дети вперед шли. Хочу, чтобы они знали русский язык. С уважением хочу, чтобы дети старались на русском языке, как надо владеть. Как я владею русскому языку, также и я стараюсь от них добиться своего. Мамы, папы с уважением обращаются к этому и дополнительно даже требуют, чтобы мы с ними занимались. тавре ки ҷаноби олӣ дар паёми ироагардидаи худ таъкид менамоянд ки бояд кӯдаконро аз зинаи аввал мо бо омӯзиши забонҳои хориҷӣ, яъне бо забонҳои русӣ ва англисӣ таълиму тарбия диҳем ва 4 мураббие ки дар ин муассиса фаъолият мекунанд ҳамарӯза кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки аз роҳу усули муосир истифода бурда кӯдаконро бо омӯзиши забонҳои хориҷӣ шавқманд созанд. зарурати дигари омӯзиши забонҳои хориҷӣ муаррифӣ кардани кишвар дар арсаи байналмилалист ва ягона воситае ки давлатро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ менамояду фарҳанг, забон, маданият ва расму русуми тоҷикро ҳифз мекунад, ин донистани забонҳои хориҷӣ мебошад. аз ин лиҳоз зарур меояд то омӯзиши забонҳои хориҷиро барои насли навраси имрӯза аз зинаи аввали таҳсилот оғоз намоем, то ки забондонию забономӯзии насли наврасро сайқал дода дар муаррифии фарҳангу тамаддуни кишвари маҳбубамон саҳмгузор бошанд. гузориши Шаҳлои Аҳмадхон, Фирӯзҷон Қурбонов барои барномаи иттилооти Навид аз шаҳри Бохтар. дар заминаи татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, рушду оммавигардонидани варзиш ва барои дарёфти ҷоми қаҳрамони меҳнати социалистӣ Миралӣ Маҳмадалиев дар деҳоти ба номи Миралӣ Маҳмадалиеви ноҳияи Восе мусобиқаи футбол бо иштироки 10 даста баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. бо мақсади тарғиб